Teninay, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenin'aina, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i John, toko 7. Ny resaky Jesosy tamin'ny Nikodemosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'ny Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe, Rabi, fantatray fa mpampianatra avy tamin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izay famantarana ataonao izao, raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe, moa mahazo miditra ny ankibon-dreny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray anareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay aviny na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namaly ka nanao taminy hoe, atao ahoana no ahatonga izany zavatra izany? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, hitanao va no ianao va no mampianatra ny Israely ka tsy manana izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazanay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fambaranay tsy iraisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratan'ny Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloka an'izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino ahy dia tsy ho elohina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanak'ilay tokan'Andriamanitra izy. Ary izao no fanamelohana, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fa andrao hita miharihary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba haseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Ny nampianaran'i Jesosy tany Jodia sy ny nanambaran'i Jaona mpanao batisa azy indray. Rehefa afaka izany dia tonga tany amin'ny tany Jodia Jesosy sy ny mpianany, ary niara nitoetra taminy tao hoe sady nanao batisa. Ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona, akaiky ny Salehima, satria nisy loharano maro tao. Dia nankany ny olona ka nataony batisa. Fa tsy mbola natao tao an-tranomaiziny Jaona. Ary nisy ny fandiran'ny mpianatra Jaona tamin'ny jiosy anankiray ny amin'ny fanadiovana, ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianany ka nanao taminy hoe, Rabio, ilay tany aminao, tany andafin'ny Jordana izay nambaranao indro manao batisa izy, ary ny olona rehetra manantona azy. Jaona namaly ka nanao hoe, tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ianareo ny vavolombeloko fa hoy izao, tsy izao ny Kristy, fa ny rahy ny aloha azy aho. Izay manana ny ampakarina no mapakatra, fa ny sakaizan'ny mpampakatra izay mitsangana sy ny haino azy dia mifaly indrindra noho ny feon'ny mpampakatra, ary efa tanteraka izany fifaliako izany. Izy no tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy miaina. Izay avy any ambony dia ambonin'izy rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ny etỳ tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra, koa izay hitany sy ireny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. Izay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra.
Fa izay ny ran'Andriamanitra dia milaza ny teniny fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny iray tia ny zanaka ka efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Évangile selon Jean, chapitre 3. Entretien de Jésus avec Nicodème. Au nom de Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Nouveau témoignage de Jean-Baptiste. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous font à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est né de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Halleluja. Das Evangelium nach Johannes Kapitel 3. Im Namen Jesus.
Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass dich es nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsset von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag solches zu gehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du ein Meister in Israel und weißt es nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und zeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubet ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie würdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen würde? Und niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschensohn, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhört hat, also muss des Menschensohn erhört werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen lebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Arges tut, der hasst das Licht und kommt nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. Danach kam Jesus und seine Jünger in das jüdische Land und hatte daselbst sein Wesen mit ihnen und taufte. Johannes aber taufte auch noch zu Änon, nahe bei Salim, denn es war viel Wasser daselbst, und sie kamen dahin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis gelegt. Da erhob sich eine Frage unter den Jüngern des Johannes mit den Juden über die Reinigung, und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Meister, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du zeugtest, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben vom Himmel. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich sei nicht Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund aber des Bräutigams steht und hört ihm zu und freut sich hoch über des Bräutigams Stimme. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben herkommt, ist über alle. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über alle und zeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der besiegelt es, dass Gott wahrhaftig sei. Denn welchen Gott gesandt hat, der redet Gottes Worte, denn Gott gibt den Geist nicht
nach dem Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern